Mun sang atanga INP Mizo channel subscribers tele ngai thatu zong te inza in ni thar chi bai kan buk le chi u voin hi march ni thum zirtop ni ania international news le politics lam kanan soyanga Putin le anu pui thar Aliva chen na riatani ta Vladimir Putin anu pui masa chu Lyudmila Okheretsnaya ania kumsang ni le som pathum khan anin thenani anin then nu hian Putin chuan ngai zong Alina Kabeva anaya Alina hi gymnast in soi zoi lam thiam mi ani prok independent media in a report danin Vladimir Putin hian politics alu chiltran tir kumsang khat zakwa som kwale parukhan Golden House asaktira Moscow atanga kilometer zalia hla munnuam takngaya ni in ven himna pu akhir hlea Federal Guard Service FSO tenan ven tlatani Putin le bialnu anu pui thar hi ram noi munin thup tak mai valdai antia ancheng dun thina kumsang ni le som ni khan Alina tan hian ina saksaka tuna chuan fa te an nei to a fa te nen ven himna khau tak noi an om thin Alina ka beva hi kumsom thum le pakua ani mek report in atarlan danin Putin le anu pui hi lalnu tak ang mai nan oma Putin ama mo zong a om fekani tin biruk na le tlan bo na tur armor train anei boka thlo na te po akol fekani amun hi hector som ni le pariata zaw ni in lui te po oma Putin anu pui hi longa chuang thin ni in an soi lekha anzia danin Putin hian kum khata US dollar nuai khat le singli vel a hloa chen na in square feet zariata zaw anaya kar pathum le trailer anei boka chu zong chu nia amaro chu lekha inziak lo ro thil le hausakna anga hle ni in Russian president Ralthuam tu tenan soya US dollar billion zan ni aya tam ro thilani anrik furmai chuti ni chuan khovela paho saber ani hial mai thayani Black Sea tui puilam hoyin lal in ang mai in ro pui takadinga chu US dollar 1.4 billion man vel nia chutani anei tu ber hi chiang takin tu man an soi theilova Vladimir Putin ata ngei ni riatani Putin le Alina Kabeva hi anin nei ngeyem ti fin fiana chiang taka om khan lova amaro chu kum sang ni bor chowatang khan an in kopto ngei ni in an soya fa po pathum lai an nei to ni in report chuan atarlang US in Taiwan nena Ralthuam Ralatum China achevele ngal US State Department in March ni khata thu chua asiama atarlan danin F-16 fighter jet turu le hlo omzet mai chu Taiwan nena pek arim teta a hei hi China chuan a hollea jet fighter te tir chuak ve ngala Taiwan laka anthin rim in ri thla kan tum ne na lang United States chuan Taiwan nena Ralthuam a hral tur hi US dollar million zaruk le som pakoman zetania China dau thei turin Taiwan hi a in buat sai ve deuh ne na langani Taiwan Defense Ministry nimina a report danin US le Taiwan Arms Sales Agreement puanani nu darkar somni le palichhungen China PLA te chuan fighter jet somni lion tir chuak ngala Taiwan Air Defense Identification Zone an valu tani China jet fighter te hi J-10 som pasari le J-16 pali velani United States in Taiwan nena Ralthuam pek tur te hi China ina huat company pahni mani loka sanction Lockheed Martin le Raytheon Missiles and Defense te kut chua kani Chinese Foreign Ministry thupuam tu Mao Ning chuan United States malak na chu soiselin China ram in pum khatna le himna ti chhezong in a che a he thil ti hian khovela economy lian ber US le China in lai chin na ati chhezwal zelani ati Washington hian Taiwan nena Ralthuam hral le pek hi aban san watangai heian Taiwan Strait boy na ati punlun mai
China chuan ram zalen na le thu nei na hum him turin ma ala zel don mauning chuan ati bok kum sang ni le som ni le pali hi Taiwan general election in thlan pui an nei tur kumania hei hi China chuan hunrem chang tak ni ina muwa Xi Jinping anaw te hian Taiwan sarkar hi chai boyan tum reng don ni in US military official tenan soi chuwangin United States hian boina chua mange yin Taiwan hi athom chakanga ya Ukraine ang hian Indona chua nuwa Ralthuam thon lu hi hardona Indona chua tak tak ma a Taiwan in aram aven him theinana Ralthuam thale thil ti thei alo nei sa hi apoi mo hle ni China tan po US malak na hi pom zama harve hle boka in run ral na angin angai mi maya sipai chak na manga Taiwan vo dai hi atum ve hle boka ni kumliam ta khan United States chuan Taiwan nen US dollar billion somman Ralthuam lama inrem na anlo ziak to a China chuan a dodal ngala December thachung ringot khan Taiwan airspace a aircraft somli le pasari zet atir lut manani Belarus le China hian engthil ngen soidun February ni somni le pariat khan Belarusian president Alexander Lukashenko chuan Beijing athenga China le Russia in zom na ti chak tuma zin ani boka international politics a China din munasan bel arin omveo mai Belarus le China hian in lai chin na thatak nei lem lo ma se Russia le Ukraine war hian rel rumun khata asiama Russia lamtang ve anni meu maya han in huat veu na chan turan nei lo bok nen Lukashenko hi boruak siam tumin a han zinta ni berina lang China hian Russia a thlop hlea amaro chu wal out takin atan na veu ngai lem lova US official te chuan tun hnai khan China hian Russia hi military aid pe katum nei inan soya Beijing ero in remna kong zong tura in biak na a om theinan mala ka tum thu a soiri le thuaya Belarus hian China malak na hi a thlop thua puanga amaro chu Russia general thuam pek dan tur an ngai tu ange yarin omzo kani China hian direct takin Russia rama Ralthuam a thon lu du arin om chia lo a chan chu west sanction hi an economy ta na poi thei don ani chu wangin Belarus president Alexander Lukashenko hi Putin a uite ani miawa China nen engemo inrem na an siam photanga China atangin Ralthuam ala lutanga chung te chu Putin an ahman sak arin om ta viau mai Lukashenko hian president Xi Jinping le premier Li Keqiang te ahmuwa Ukraine inrem na aom theina na Beijing malak na athlop thua soi China hian tran lam nei lo angina in soya February thatop khan Ukraine inrem na aom theina na malak na tur point som pani aduan te ati chuaka khovelina thlir me kani Belarus president in Beijing atlo hian eng inrem na ngen siam ti te hi tarlan ani lova kan soitak ang khan Putin a palai angin angai theya China Ralthuam in Russia a thlen theinan Belarus hi kailona atan arin omvio maya ton din muna rin thu mai mani se ala thleng dik ngei narin om India presidency noya G20 finance minister meeting chu omzenei lovin antum triak ta a March ni atang khan G20 foreign minister meeting tan le ni in US Secretary of State Antony Blinken Russian foreign minister Sergei Lavrov le Chinese foreign minister Qin Gang te chu mun khata an thu hova session masabera hian Indian external affairs minister S Jaishankar chuan inlom na thu soin palai te alom lut phota food energy security le development te an soi ho Blinken hian kumsang ni somni le pakhat July thla khan India atloa Ukraine indo nuwa India atlo le na chawani Sergei Lavrov ero sang ni somni le panhi April thla khan India atloa Qin Gang ma a China foreign minister Wang Yi chuan sang ni somni le panhi March thla khan
India alo tlo to bok. European Union Foreign Affairs Representative Joseph Borrell chuan India din na achianga Prime Minister Narendra Modi soi angin tun hi indo huna nilo ti hi adikleni ti in Indian Express palai ahil. French Minister Catherine Colonna, German Minister Annalena Baerbock, British Foreign Secretary James Cleverly, Italian Foreign Minister Antonio Tajani, Australia's Penny Wong, Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan, Indonesia Minister Retno Marsudi le Argentine Foreign Minister Santiago Cafiero tepo antela. Tunay khovel international politics buay nuay kara hiyan India hiyan diplomacy at hiyam rengem ti fia ani don tani. Ukraine war hi soy may aremya don lova. India hiyan na presidency noya hiyan Ukraine indaw na hi atitop thayangem ti hi mitam takin baysay na sang taknen an hirme kani. Khati zong kha tuntuma international news and politics toy te kanan soy thay chuni ngai khatu zong zong te na top thlengin min lo ngai thak saka lom thu kan soye.